ngo rero uko bimeze ndabona rwose inkuru yabaye gikwira kuko ndabona abantu henshi akisera barimo kubyandika bavuga yuko imikino yikuweho. Gerageje guhamagara uwo bita Gus Bigirimana Augustin umuhuzabikorwa ni nkariwe muhuzabikorwa wa Rwanda Premier League, nandikiye na Julius Ntare turimo turagerageza contact turebe ko hari umuntu wakonfirma inkuru ariko mu gihe ataragira umukonfirma bakonfirme ngiye abona baje bakonfirma yarangiye harabona baje bo muri Rwanda Premier League birumvikana urumva barambwira ko iyo nkuru ari impamo ariko twari tukeneye kuvugisha nitanga Desire umuyobozi w'ibikorwa cyangwa se CEO wahariya muri Rwanda Premier League ariko telefone ye wagira ngo ni nkiya call center MTN irenda guturika ari kwivugiraho ari busy cyane aho tumufatishije ariko turamuvugira nitanga Desire ariko uruba rwabaye byo ntabyarangiye no kuvuga ngo si match ya Rayon na APR gusikuweho n'umunsi wa gatandatu wa Rwanda Premier League wose ukuweho kubera ko wari kuzakinwa guhera ku itariki 18 ibyo guhera ku itariki 18 kuko kandi u Rwanda ruzakina na Djibouti hanze hagati ya tariki 25 na 22. Urumva rero urumva impamvu ibaye yuko ari ikipe y'igihugu igomba gutegura umukino wa Djibouti nyine mu majonja y'igikombe cya Shani birumvikana neza cyane kandi abantu babyibuka neza cyane ko Djibouti igomba kwakirira muri Maroc. Djibouti yakira muri Maroc. Ntabwo ari mu karere, ntabwo ari Maroc. Ubwo rero urugendo rwa Maroc muraruzi namwe. Abantu batekerezaga ko Maroc ari uguca Istanbul cyangwa ugaca Qatar. Abantu batekereza ko Djibouti ko ari ekipe yo hafi, ubundi Djibouti n'abaturanyi abantu bari mu ruhembe rwa Afrika urumva ni hafi. Kuko urumva Djibouti urumva twagiyeyo. Djibouti ko ari hafi cyane. Djibouti ukora escalier Ethiopia gusa. Urugendo ukazamuka gira 10 amasaha 3, 10 isaha ukabugeza. Isaha imwe uva Djibouti urumvaho ni hafi ariko noneho Maroc niho byabereye. Niba ari muri Maroc hari urugendo ufite tuzagira ibirane byinshi pe biragaragara ko championnat Fazare izakitika ariko umuvugizi wa Rayon Sport yarabivuze hano avuga ati iyi mikino y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuntu yegeranye bishobora kuzasubiza inyuma champion ugasanga igarutse mu kwezi kwa gatatu. Ariko ngenekeza ko ari amakosa yabayemo kameme kuko buriya amakosa mbere yabaye mu mikino ya championnat ikintu cyo guhamagara equipe hakiri kare cyane hakibura ibyumweru bibiri hakibura icyumweru n'igice nyine bidusubiza inyuma pari raporo y'ibindi bihugu pari raporo y'izindi championnat ugasanga twataye calendrier by'umwihariko noneho wakonyira mirane by'ikipe ya PRFC nk'ikipe yo mu marushanwa nyafurika nabyo bigahumira ku mirari ariko nge ntekereza ko nka PRFC buri ibirane byose ifite hari nk'umukino umwe wakabaye waravuyemo ukurikije uko iminsi ishize uko ari imeze hari umukino cyane umwaka baravuyemo niburi kagabanuka ariko niba tugiye kwinjira tugiye muri qualification za AFCON zitararangira tukajya muri qualification za Shan tunakiri muri qualification za AFCON za mondial tukiri no muri mondial man ukwezi kwa gatatu nakubwiza ukuri faze biri mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu muri kuri faze y'igikombe cy'isi ibaza ariko none tugiye muri Shan Shani zakinwa hagati ya tariki ya mbere kwezi kwa kabiri na tariki 28 dushobora ngo Shan ishobora gutangira tugiyeyo yatangira faza rikiri mbisi tukakubita ukwezi kose kwa kabiri turi muri Shan birumvikana ko championnat bidakinwa tukagaruka mu kwa gatatu twongera gukina amashonje y'igikombe cy'isi faza yazangira mu kwa kane retour ubwo championnat yazangira mu kwezi kwa 8 unbelievable umunsi wasubitswe umunsi wa gatandatu reka tubibutse imikino ari hari kuko burya umunsi wa gatandatu APR iri gukina na Gasogi urumva Rayon Sport iri gukina na Bugesera niko byari bipanze ku munsi wa gatandatu wa championnat Etincelle igakina n'Amagaju Marine igakina na Kiyovu Musanze na Mukura Polisi na Gorira Muhazi na Rutsiro ndetse na AS Kigali n'ikipe ya Vision uwo munsi wari gutangira ku itariki 18 z'ukwezi ugasozwa 21 twegere mu makuru z'ukwezi twegere mu makuru ariko abantu muri Rwanda Premier League na Ferwafa ndabemeye nanga bansinze icyo mutwe ndabemeye kwizigira waramutse aho ngaho ya Bija waramutse neza cyane Ruvuyanga Lorenzo ndetse na Rugangura na Iberarare Rugangura na Lorenzo wongera ngo warubakurikiye abakurikiye cyane rwose ubwo Lorenzo nako Ibera nyihanganire kwizigira traffic mukabyarama kanya we ntabwo namwumvise
yanze kugira icyo atangaza kuri izo ngingo abasaza basobanura. Hanyuma ushingiye ku makuru Rugangwa na Lorenzo batangaje kuri Benin, n'abanyarwanda bakeneye kumenya nyine twigereranyije n'iyo Benin duhagaze gute magingo aya ngaya mu gihe habarirwa amasaha make kugira ngo dushakirane nayo. Ikipe ari umwakakara, ayo makuru barayazi abasore b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ayo makuru barayazi neza, umutoza arayazi. Niyo mpamvu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu myitozo ibiri bamaze igihe bakorera hano mu gihugu cya Cote d'Ivoire harimo gahunda yitwa kwataka. Amavubi arimo arakora imyitozo yo kubaka umukino, barimo barakora imyitozo ubona ko igamije kwataka izamu. Ni ikintu gikomeye cyane. Mu by'ukuri aya makuru barayamenye, bazi neza ko ikipe ya Benin imaze igihe iri muri forme, bazi ko kuri stade Ufouet Boigny bamaze iminsi bayitwara neza cyane. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi icyo nababwira cya mbere ni uko abakinnyi 25 umutoza yahamagaye ku munsi w'ejo bose barahageze. Uvuga ngo Bizimana Jihad yageze hano ku isaha ya 3 za hano nako iya Abidjan. Hanyuma uwo bita Biramayire Abedi nawe ahagera ku isaha ya 7. Abakinnyi babiri nibo bari basigaye kubera ko Steve Rubanguka yari yahageze ejo bundi nijoro. 25 bose uko umutoza yabahamagaye bamaze kugera hano, ndetse n'imyitozo yo ku munsi w'ejo ku mugoroba barayikoze. N'imyitozo ubona yuko ibyo nababwiraga, umutoza arongera akabasubiza muri style uburyo bwo gukina ikipe ya mbere ndetse n'ikipe ya kabiri. Mbere yuko bakina deka barabanza bagasa nkaho bubaka umukino, bagatwereka ishusho y'umukino uko uzabiteye. Abadefenseur muri axe centrale cyangwa se abaxial ari mu Mutsinzi Andre Jimmy ndetse na Manzi Thierry bahagarara ku murongo w'abanyikibugamo kabiri, ubundi bagaterura imipira bakayohereza mu mpande. Niyo myitozo yese bakoraga, bakohereza imipira mu mpande basanga Barafinda ndetse na Kwizera Georgia. Iyo bamaze gufunga umupira ntago bahita bawuzamukana, basa nk'abinjira hagati mu kibuga, bagasa nk'abagiye guteza ikibazo mu badefenseur. Icyo gihe uwo bita Fitina Ombaleng ndetse na niyo mugabo Claude cyangwa se Mangwendeyo ariwe wahanyuze, bahita bazamuka bakagera ahagana nko muri corner. Abo bakinnyi bakina ku mpande iburyo n'ibumoso bahita bacureka umupira bakawujyana ahagana muri corner, bakawa uri kuri kabiri cyangwa kuri gatatu akazamura cross. Nshuti Inosa na Mwire Keve cyangwa Samuel Guerres bagomba guhita bataka izamu. Icyo gihe Ntwari Fiak aba ari mu izamu nk'umuntu uri mu kibuga nk'uko n'ubundi yaba ari muri match, agomba gukora save zishoboka izo arizo zose. So ikipe irakora imyitozo igamije kwataka, igamije kubaka uburyo bwo kubona igitego, bahererekanya neza bataka izamu. So iyo ni imyitozo bamaze iminsi ibiri bakora, ubona ko mu by'ukuri ni ikipe ihari kandi irimo iritoza igamije kuzasatira izamu rya mbere. Kwizigira urimo uranyumva neza? Ndakumva neza cyane. Twinjire mu nkuru iremereye cyane yamaze mu by'ukuri gusohoka mu bitangazamakuru, ndetse kandi twahamya ko rwose ari inkuru y'impamo ivuga ko umunsi wa 6 wa shampiyona y'u Rwanda wakuweho rwose wose. Bikaba bisobanuye ko umutoza w'ikipe y'igihugu ashobora kuzagumana Amavubi amakleba adakina kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 11. Byabisobanuye ko ari amezi 2 yuzuye. Mu kwa 11 nabwo harimo window ya FIFA, nabwo akazongera akayisubirana. Bisobanuye ko ubundi mu gihe twabona qualification ya CHAN twazamara no kwezi kwa 2 shampiyona idakinwa. Bisobanuye ko shampiyona yazakinwa mu myaka 2 ubundi mu buryo bwa nyabwo imikino yose iramutse ikinwe. Aya makuru adasanzwe abakinnyi bari kuyamenya muri camp, bari kuyavugaho iki, sirito nk'abakapitene amakipe akomeye yaba Rayon Sport, kapitene Keve araho ngaho, yaba kapitene wa PRFC niyo mugabo Claude baraho. Izi nkuru zirimo gusohoka bigendanye n'umukino w'ikirarane, noneho no kuba shampiyona igiye gusa nkaho ivanwe rwose igihe kirekire, barimo kubivugaho iki mwuko umeze gute? Izi nkuru zageze ku bakinnyi barimo kuzakira gute? Ngira ngo Lorenzo amakuru yamenyekanye bitinze ku buryo ntazi reaction z'abakinnyi ndetse niba n'amakuru yabagezeho, kubera ko ibyayo byose ntabwo babibura, ntabwo babura uburyo bamenya ayo makuru. Cyari gihari mu masaha ya 3 z'ijoro
ubwo nari ndi kumwe n'abakinnyi na staff ndetse ubwo twari turi muri restaurant nibwo nyine wakongera ukabona groupe yose muri rusange ntago ayo makuru yari bwasohoke hanyuma se saa mbiri za nijoro za hano amakuru yavugaga ko hari amakuru yaturukaga mu banyamakuru bavuga ko aho ngaho umutoza rwose hari abo yabwiye ko we yiteguye kuba yareka ngo ekipe ya Rayon Sport na APR bagakina itariki 19 nyuma akazabona kongera kuhamagara abakinnyi bo makipe y'umwiherero ngo umwiherero ugatangira tariki 20 ugatangira tariki 20 umutoza yari amaze gutanga go ahead. Ntekereza ko uri mu mwanya mwiza wo kubimenya kurusha undi muntu wese. Ibyo bintu byari byatangiye gusohoka mu itangazamakuru ko umutoza yatanze go ahead. Hari icyo biziho, hari icyo wabyumvisheho? aya makuru nayumvise ariko urumva ayaganira ntabwo yashyize on public kugira ngo abanyamakuru twese tube duhari, ariko amakuru nayamenye ko umutoza nta nubwo yanabivugiraga match ya Rayon Sport n'ikipe ya APR Football Club yavuga ko gihari donc abakinnyi nka 80% zitabaza mu mikino ya CHAN abafite n'ubundi yabahamagaye yabakoresha imyitozo. Kuri we yavuga ko nta kibazo ikipe iramutse yongeye guhura ku itariki 20. Ayo niyo makuru nari mfite ko kuri we ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yongeye gusubira muri camp ku itariki 20 kuri we nta kibazo yarabifiteho cyane kubera ko yavuga ko abakinnyi yagiye ababona 80% y'abakinnyi azifasha mu mikino ya CHAN yagiye ahura nabo abo tazanye hano muri 25 banyuma yari yabahamagaye muri preselection. Donc kuri we yumvaga nyine ntacyo bitwaye ikipe aramutse ayibonye ku itariki 20. Niyo makuru nanjye nagiye numva nkurikira kubera ko ntabwo yigeze yicaza media team ya media ngo abidutangariza ku mugaragaro. Ni amakuru nyine nawe ugenda ukurikira gake gake nk'umuntu uri hafi aho ngaho. Kuri we yavuga ko donc itariki 20 baramutse bahamagaye abakinnyi akaba aribwo biregupa ntacyo byabitwaye. Ariko amakuru yuko umunsi wa gatandatu wa shampiyona wakuweho na amakuru mashya yaje masaha y'icumye ku buryo ntabwo najya kubeshya ngo muge ngo ndabizi abangaba babiganiriyeho. Yasohotse nakiri kumwe na groupe y'abakinnyi ku buryo namenya reaction yabo. Yego ngaha tubwire dusoza utubwire kuri gahunda z'uyu munsi ibyo byose murakorera ku imyitozo kuri stade muzakiniraho ejo. Araza kuba impinduka ntoya Ruvuyanga tuzagomba gukina kuri ya stade Ufweti Bwanyi niho umukino uzabera ku munsi w'ejo ku isaha ya 10 za hano azaba ari 12 Kigali mu Rwanda. Ariko icyatumye uyu munsi taza gukora iyo imyitozo turakora nanone kuri École de Police Nationale mu kibuga ku munsi w'ejo n'ubundi Amavubi yakoreho imyitozo. Icyatumye bigenda gutyo nuko ikipe y'u Rwanda ikipe y'igihugu y'u Burundi ikipe y'igihugu y'Abarundi iraza gukina na Burkina Faso harakina saa 3 z'ijoro hano kuri stade Ufweti Bwanyi. So banyina amastade bavuze bati ntabwo Amavubi yaza ngo akore imyitozo nibirangira ikipe y'u Burundi na Burkina Faso baje bakinira saa 3 z'ijoro ejo Amavubi azahakinira abati stade yaba yangiritse. So niyo mpamvu bavuze ko imyitozo ntabwo iri kuri stade Ufweti Bwanyi kubera ko iri buze kwakira umukino nanone w'u Burundi na Burkina Faso. Amavubi arakora kuri École de Police Nationale. Itegeko rya CAF rivuga iki? Ubwo itegeko bararihonyoye kuko twagomba ariko kwizigi match y'Abarundi na Burkina Faso nayenski bera kuri stade Arasano Watara aho cyangwa kuri stade de Bimpe ni stade ebyiri zitandukanye byaje kwivanga gute? So ariko nubwo zose ziri ya budget. So nuwango amakipe hano ya Abidjan reka ngubwire akse hano Abidjan hari amakipe y'ibihugu atandatu. Hari u Rwanda na Benin, hari Burkina Faso n'ikipe y'u Burundi, hari Ethiopia iri hano dore ejo ku munsi w'ejo yasimbuye Amavubi mu myitozo. Ethiopia iri hano igomba gukina na Guinea. So nuwango aya makipe yose uko ari atandatu amakipe y'ibihugu atandatu atarimo Cote d'Ivoire nyirizina ari nayo navuga nyiri igihugu. Ayo makipe yose agomba gusaranganya ibikorwa remezo birimo ibibuga by'imyitozo ndetse na stade. So amakuru mfite nuko match y'u Burundi na Burkina Faso ibera kuri stade Ufweti Bwanyi saa 3 z'ijoro. Akaba ariyo mpamvu bavuga Amavubi ngo
arihangana akore kuri Ecole de Police Nationale. Icyo Ruvuyanga yavugaga, amategeko iyo bigeze aha ngaha ntabwo biba bicyubahirizwa kubera ko ibihugu byinshi byaje gusaba stade, kubera ko nk'abarundi barakinira hano bazanakinira umukino wo kwishyura, barakina imikino ibiri. Nuvuga ngo amakipe rero kubera ko asigaye ajya gutira ibibuga ahantu hari amastade, ntabwo itegeko rya CAF ryo gukorera imyitozo aho muzakinira rigihabwa agaciro. Urakoze cyane Kwizigira, urakoze cyane. Reka ngo tugushimire, ibindi tuzabigana ko mu rugo rw'imikino ku munsi w'ejo, mu munsi wa match. Ejo rwose tuzaba tubaha noneho 11 tugiye kujya muri press conference mu kanya saa 5 za hano. Ndabona Kigali saa 4:46, saa 5 hano saa 4:46 mu kanya saa 5 turajya muri press conference. Ibyo bibazo byose mu mbajije nanjye nabashe kubonera ibisubizo bihagije ijana ku ijana, ndaza kubibaza umutoza w'ikipe y'igihugu w'Amavubi. Urakoze cyane, umunsi mwiza. Ubwo rero icyo ni ikintu gikomeye cyane, ni imikino twari dutegereje cyane kumenya qualification izaba ryari, imikino izaba ryari. Ni shani igiye gukinwa ku nshuro ya 8, sibyo? Inshuro ya mbere hari muri 2009, murabyibuka ko RDC niyo yatwaye shani bwa mbere, hari yakinye ibihugu bike cyane. Shani ya kabiri 2011 itwarwa na Tunisia, shani ya gatatu 2014 itwarwa na Libya, shani ya kane yongeye gutwarwa na RDC i Kigali mu Rwanda 2016, murabyibuka? Shani ya gatanu itwarwa na Maroc 2018, iya gatandatu Maroc irayisubiza 2020, iheruka 2022 yatwawe na Senegal. Yabereye muri Algeria. Murabyibuka ko yabereye mu gihugu cya Algeria. Tombora ku munsi w'ejo rero yarabaye mu gihugu cya Misiri, Cairo, bagena uko amakipe azahura kugira ngo abone qualification y'imikino izabera muri Kenya, Uganda na Tanzania. Barimo kubategurira kuzakira imikino y'igikombe cya Afrika cya 2027 cyane. Hanyuma rero ikintu wamenya nuko muri zone y'amajyaruguru yitwa UNAF, ni North African Zone. Iyi UNAF irimo ibihugu nka za Algeria, za Maroc, za Misiri, za Libya n'ibindi bihugu nk'ibyo. Ibyo bita ngo ni zone Arabe na Tunisia. Ni ibyo byonyine. Ibihugu bitatu deja byahise bibona qualification kubera ko buri zone havuyemo CAF izajyohereza amakipe 3. Buri zone izohereza amakipe 3 muri shani. Havuyemo Sekafa ho. Havuyemo Sekafa. Nembuza ngo havuyemo CAF. No, havuyemo Sekafa. Ibihugu rero byo majyaruguru bya Tunisia, Libya na Maroc byahise bibona qualification directe et quotité. Passage obligé badaqualifié. Kubera iki? Ni zone irimo ibihugu bitanu. Bibiri muri byo byanze kwiyandikisha, ntabwo bashaka gukina shani. Ibyo bihugu na Algeria na Misiri. Ibyo bihugu na Algeria na Misiri. Algeria yakiriye shani iheruka n'igihugu cya Misiri, bahisemo kutiyandikisha. Misiri rwose naje kumenya ko ngo arahire ndetse na Zamalek arizo zasabye efe yaho kuvana kutitabira nyine cyane. Bavuga ngo turi kwitegura imikino ikomeye cyane mi Champions League na Confederation, ntabwo twajya gutanga abakinnyi champion ushize yaratinze, nta mpamvu nabo bari basanga nta mpamvu yo kwitabira shani, ntabwo bazaba bahari mwe na Algeria. Ni utacyane rero nze muri zone ya Sekafa ari nayo izakira iyi mikino. Zone ya Sekafa ni Central and East Africa, ngo na Afrika y'uburasirazuba irimo n'agace ka Afrika yo hagati. Nubwo hari zone n'ubundi isanzwe ari Afrika yo hagati, ariko Sekafa ifata n'agace ka Afrika yo hagati. Iyo Sekafa rero ni ibihugu bizakira iri rushanwa rya CHAN mu kwezi kwa kabiri, babyita ngo les pays hôtes, cyangwa se host nations, ari byo Uganda, Tanzania na Kenya. Nabo ugomba kumenya ko bafite imyanya itaganirwaho, bazakina shani uko byagenda kose, bafite qualification. Iyi zone rero ko ifite ibihugu bitatu bifite qualification direct, abongeremo umwanya umwe uhatanirwa wiyongera kuri ibihugu bitatu. Bivuze ngo mu bihugu byose bisigaye bitazakira irushanwa, harimo ngo za Djibouti, ubwo twavuzemo za Ethiopia, za Eritrea, u Rwanda se, bagomba guhatanira umwanya umwe usigaye. Aho ngaho rero nibwo ngera kuri tombora uko yagenze ku munsi w'ejo, ariko mbabwira cyane ku cyitwa zone Sekafa, nekeza ko ari abantu bakeneye kumva cyane kurusha ibindi. Yego. Muri zone Sekafa round ya mbere qualification izakinwa muri round ebyiri, no gutomborana. Round ya mbere kipe y'igihugu y'u Burundi yatomeye kipe y'igihugu ya Somalia. Kipe mvuga bwa mbere izakinira mu rugo umukino ubanza.
Uburundi buzabanza kwakira Somalia, busure Somalia, iyo ni raundi ya mbere. Abarundi urumva ko hano ngira ngo bafite amahirwe kuri Somalia. bazahitsinda. Ethiopia na Eritrea. Ethiopia urumva niyo ifite umupira w'amaguru ngira ngo uri hejuru wisumbuye. Hari Sudan, Repubulika ya Sudan, unda hari abavuga ngo ni Sudan ya ruguru, Repubulika ya Sudan izakina n'igihugu cya Tanzania. Urumva ko Sudan izakina n'igihugu kizakina nka mizma, Tanzania izakina yiyamiza. Ni ugufasha ibindi bihugu kukarifiya kuko Tanzania iri mu bihugu bizakira No kwifasha nayo kugira ngo izabe imeze neza iri bari bakizakoresha. Sudan y'Epfo izakina n'igihugu cya Kenya. Kenya nayo ifite qualification. Djibouti izakina n'igihugu cy'u Rwanda. Djibouti izakira u Rwanda umukino ubanza ku matariki tutaramenya ariko ni hagati ya tariki 25 na 27 umukino ubanza. Hanyuma Djibouti nayo isura u Rwanda. Igihugu cya Uganda nicyo gihugu cyonyine muri Sekafa kiri exempted gukina ijonjora ry'ibanze. Ntabwo Uganda izakina ijonjora ry'ibanze Kubera coefficient nicyo gihugu kiri hejuru y'ibindi byose muri zone ya Sekafa. Urabyumva rugangura? Raundi ya kabiri rero uribazanga ibihugu bizakuruwaza gute? Ubundi mu buryo busanzwe muri tombora ya Sekafa, raundi ya mbere, raundi ya kabiri igihugu kirokotse kizakarifiya. Ariko harimo ama exception kuri muri Sekafa kubera ko hari ibihugu bigomba gukina kandi bidashaka qualification already biyifite. kubera ko bizakira iki gikombe. Yego. Raundi ya kabiri, match y'Uburundi na Somalia. Uzakomeza azahura na Uganda. Uganda iri exempted kuri raundi ya mbere. Turi kujyana neza. Mbisubiremo. Uburundi na Somalia, tuvuge ko harokotse Uburundi, uzahura na Uganda. Abarundi urumva ko bari mu byago. Ethiopia na Eritrea. Twavuze ko Ethiopia ifite amahirwe menshi. Reka tuvuge ko ariyo itsinze. Izahura n'izarokoka hagati ya Sudani na Tanzania. Sudani, Repubulika ya Sudani imwe iri mu ntambara, imwe ya za yemereye na za Al Hilal. Sudani na Tanzania match ikomeye, uzarokoka hure n'uzarokoka hagati ya Ethiopia na Eritrea. Dushobora kubona nka match ya Ethiopia na Tanzania cyangwa se match ya Ethiopia na Sudani. Turajyana? Match indi ya raundi ya kabiri rero ubwo ni hagati ya Sudani y'Epfo na Kenya. Uzatsinda a priori ashobora kuba Kenya, tuvuge ko ari itsinze kandi ifite qualification, izahura n'uzatsinda hagati y'u Rwanda na Djibouti, katuvuge ko ari u Rwanda. Dushobora kubona match ya kabiri u Rwanda ruhura n'igihugu cya Kenya. U Rwanda ruramutse ruhuye n'igihugu cya Kenya rero muri raundi ya kabiri, Kenya yabanza mu rugo, u Rwanda rukakira mu rugo match retour nanone. Urumva ko u Rwanda rufite amahirwe muri izi match zombi ko match ibanza muri izi raundi zombi u Rwanda ruzagera rukinira hanze, retour rukinire mu rugo. avantage. Ni avantage yo kuri raundi zombi. Ikintu gikomeye abantu bibajije, suspense irimo na precision nkeya iri muri zone ya Sekafa, no kwibaza ngo tuzabona igihugu giherekeza Uganda, Kenya na Tanzania gute iraundi ya kabiri irangiye. Urumva deja dushobora kubona nk'ibihugu, urumva nk'uburyo bazakuruwaza, dushobora kubona urugero nka Uganda, urumva na Tanzania na Kenya, dushobora kubona ari byo bitsinze raundi ya kabiri, kubona amakipe atatu, sibyo Cyane. biramutse bigenze gutyo ibihugu byayo donc bizakira akaba ari byo bibona qualification gusa, Indi imwe yavahe. indi imwe yavahe, cyangwa se dushobora no kutabona ari byo bikarifiya, dushobora kubona hari ibindi bihugu bikomeje, imwe yabonekamo gute. Kubera uburyo ari imikino yegereje, hari option ngo yuko bashobora gukora indi mikino akandi kamini tournoi bakabona equipe ya mbere. Ariko twibukiranye ko Sekafa iri mu kwezi kwa kabiri, mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri. Ntabwo haboneka indi round yo gukina imikino. So Sekafa nubwo itarabikonfirma, biratekerezwa ko Sekafa izareba uko amakipe yitwaye muri izi raundi zombi. U Rwanda ni urugero rukina na Djibouti imikino yombi, rwatsinze Djibouti uwuhe mukino, rwatsinze ibitego bingahe, rwinjije ibitego bingahe. Fasha urugero ku Rwanda. Hanyuma bazakora table kuva kuri ekipe ya mbere kugera kuri ekipe ya kane. Noneho ahari babanze bahe qualification y'amakipe atatu azakira, iyitwaye neza itari muri ya makipe atatu azakira, iyitwaye neza kurusha n'amakipe yose ari hitibona qualification yo kubaherekeza. Urumva hari factors zizakora. Niba u Rwanda rukinira Djibouti rugomba gutsinda ibitego byinshi, namerwe ko Djibouti atari igihugu gifite amateka akomeye mu mupira w'amaguru, rugomba gutsinda ibitego byinshi, hirwinjizwe ibitego kugira ngo rugire amahirwe. Raundi ya kabiri kuko nabyo bizabara, bahura tuvuge na Kenya
cyangwa se na Sudani y'Epfo rukakora ku buryo rutsinda ibitego byinshi ntirwinjizwe kugira ngo nibakora ya tebo hejuru ya Kenya, Tanzania na Uganda uzasanga u Rwanda aricyo gihugu cyitwaye neza muri imikino kurusha Sudani y'Epfo, kurusha Djibouti, kurusha Sudani, kurusha Ethiopia, kurusha Eritrea, kurusha na Somalia. Kafu ndinagira iki bivugaho ariko ikintu gishoboka cyonyine ni icyo kugira ngo baboneke ikipe ya kane yerekeza nde Kenya, Tanzania ndetse na Uganda bazakira shani. Ndumva tombora bisobanura. Ngo n'uburyo bumwe ariko icyo Kafu yakoze no kurindira kumenya raundi ya kabiri zasiga iki nibwo tuzafata umwanzuro wo kuvuga ngo turabigenza gutya kugira tubone ikipe imwe. Ikidashoboka navuze indi window yo gukiniramo. Buri kwezi hari window ya FIFA, buri kwezi access. Ukwa 11 harimo window ya FIFA, ukwa 12 harimo window ya FIFA, n'ukwa mbere harimo window ya FIFA. Ntabwo yabonamo indi window gushyiramo iyo mikino ya Sekafa yonyine. Nicyo kintu kigoye rero. Nibamara kubona uko raundi ya mbere izagenda na raundi ya kabiri kwizagenda bazafata icyemezo. Ariko ikigoye kurusha ibindi no kubonamo window kongera gukuruza amakipe. Ibivuze ngo ibintu bishoka cyane kurusha ibindi uko nabivuze bein. No kureba amakipe uko yitwaye muri iyi mikino, abatsinze ibitego byinshi, abinjijwe bike, abitwaye neza mu makarita za parametere zose bari ngo barebe umuntu witwaye neza donc ku rutonde rw'amakipe niyo mahirwe ahari. Bivuze ngo u Rwanda rugomba gutsinda ibitego byinshi kandi rugatsinda ibitego bike muri iyi mikino. Yes, ngayo nguko rero mukanya turaza kwakira kwizigira atubwire gahunda ziri muri Benin ariko se accès ikipe y'igihugu ya Benin duhuye inshuro nyinshi cyane ariko se ubungubu ni ikipe ihagaze gute abakinnyi bayo ubungubu bahari bazifashishwa muri campaign bari ku ruhe rwego mu by'ukuri dukeneye no kumenya umuntu sawa duhanganye ku munsi w'ejo tunyuriremo iyi Benin uko ihagaze. Ya urakoze cyane Ruvuyanga. Ikipe y'igihugu ya Benin tuzakina ku munsi w'ejo saa 12 tugakinira kuri stade Felix Houphouët-Boigny ya Abidjan n'ubundi muri imikino y'amajonjora y'igikombe cya Afrika. Iyi Benin mbanze nkubwire ko kugeza ubu ngubu rwose ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA ruheruka gusohoka iri ku mwanya wa 89. Cyo ni icyambere. Bari imbere yacu turi ku mwanya wa 130 right? Yego 130 mu kadomo. Baraturuta. Benin ikaba ya 89. Zo mwangiye tuherukiraho kera. Si kwa kuza Constantine se 68 ngira 64 igitware 34 urumva 64 gutya 68 hafi aho ngaho. Hanyuma munyemerere iyi Benin nayo ngira ngo ntago twabonye umwanya uhagije wo guca mu mazina yahamagaye sibyo nihuse abakinnyi yahamagaye bagomba kuzifashishwa ku mukino w'ejo abazamu ni batatu harimo Saturnine Alagbe akina muri Dijon mu Bufaransa mu mbere wa Benin. Yego harimo Marcel Danginou akina muri JDR Stars yo muri Afrika y'Epfo. Uyu niwe wakinnye ushize batsinda Libya sinzaho mukurera ariko uyu niwe cyane Alagbe ariko niwe ngo ari no mu vice capitaine ba ikipe y'igihugu. Bahamagaye undi mwana ukomeye cyane abazana mwifashisha muri amajonjora ya Shane muri WAF yitwa Marianio Chinomvili. Uyu mwana ni wabaye muzamu witwaye neza muri championnat ya Benin akina mu ikipe wabo yitwa Lutopopo. Afite imyaka 19 ni umuzamu utanga icyizere cy'ejo hazaza. Muri ba myugariro bahamagaye Cedric Utonji akina muri Angers mu Bufaransa abanzamo. Cedric Utonji abanzamo. Bahamagaye Tamimu Uohu akina muri Hata Club yo muri Dubai. Bahamagaye Rodrigue Fasino akina muri Lutopopo. Lutopopo ni ikipe muri Benin ikomeye. Bahamagara Hashid Mumini akina muri Ayema yo muri Benin. Bahamagara Ihane Rocher akina muri Queville Rouen mu Bufaransa. Rabiou Sankamawa akina muri Aspak wabo. Mohamed Tijani akina muri Yverdon Sport yo mu Busuwisi. Ugakinana na wa mwana na Johan Marvin Kare. Bahamagara Olivier Verdo akina muri Ludogorets Razgrad. Uyu ni kapiteni wabo. Ubushize dukina yari yaravunitse ntabwo arahari. Ni bimwe mu bintu byari byababaje umutoza Gernot Rohr. Olivier Verdon kapiteni w'ikipe ya Benin myugariro ukomeye cyane Ludogorets Razgrad. Hagati mu kibuga harimo Ceci Dalmeida ni wa murasta muzamubona umukasera uteye ubwoba akina mu ikipe yitwa Po yo mu Bufaransa. Yahoze muri Apollo Limassol. Harimo Dodu Doku akina muri Simuhane wadutsinze igitego badutsinze mu kwa gatandatu dukina. Doku afite 20 aranyanyagira akina muri Simuhane mu Misiri. Harimo Imuhane Hassan akina muri Modern Future yo mu Misiri. Mariano Ahwangbo akina muri AS Soliman. Mateo Hari Ahlimvi akina muri Vastas SK muri Sweden. Gislin Ahudo akina mu ikipe yitwa Venice Sportif de Gabes muri Tunisia. Junior Olaita akina muri Troyes. Samadou Atijeku muri El Masri. Romaric Amusu akina muri Koto Sport y'Igarua muri Cote d'Ivoire. Barutayizamu rero barara salama. Steve Munier FC Augsburg.
mu Budage. Steve Munier. Joder Dosu akina muri Sochaux. Andreas Utonji akina muri Burnley. Steven Warren Traore akina muri Lokomotive Sofia. Na Ayegoni Tosino ukina muri Lorient, uyu nguyu yaravunitse ntabwo azakina. Abandi bo bakinnyi 20 mu by'ukuri, ubwo ni na bane ikipe y'igihugu ya Benin umutoza Garino Terror azifashisha ku munsi w'ejo. Ngukorere mu Bose yego nkoreramo. Ekipe y'igihugu ya Benin kuri uyu mutoza Garino Terror, murabizi ko yageze muri ikipe avuye muri ekipe y'igihugu ya Nigeria the Super Eagles. Toza w'ubukombe cyane umutoza eza muri Afrika muri 2019 wagejeje Nigeria ku mwanya wa gatatu mu gikombe cya Afrika. Ni umutoza ufite experience kuko muri 1996 watozaga Bordeaux. Igera kuri finale ya champion yitwaga Europa Cup. Ubwo ni Europa League y'uyu munsi. Ni Europa League y'uyu munsi atsindwa na Bayern kuri finale. Ni Bordeaux ari komeye cyane, icyo gihe harimo amazina aremereye cyane. Urumva ni umutoza ufite experience yaje ku myaka 71 za Nantes. Uyu mutoza rero mugiye kumva ahantu yavanye ekipe y'igihugu ya Benin. Kwizigera ari ku murongo. Ekipe y'igihugu ndihuta cyane nabo baba barimo kubyumva. Ekipe y'igihugu ya Benin yari mu bihe bibi cyane ubwo yifataga. Reka ngaruke kuri current form ko Benin hagaze uyu munsi. Ni ikipe twavuga ko iri mu bihe byiza by'ubuzima bwabo, ekipe y'igihugu ya Benin. Kubera ko imikino 3 heruka, imikino 4 heruka batsinze imikino 3 batsindwa umwe. Iyo mikino 3 batsinze nkunganira yose bayitsindiye kuri stade tuzakiniraho, yose bayitsindiye muri Cote d'Ivoire. Nibyo coach yavuze Felix Houphouët-Boigny. Aravuga ati hano kuri stade Felix Houphouët-Boigny cyangwa no muri Cote d'Ivoire, nongere kwibutsa ko abanyabene aribo benshi, niyo community nyinshi muri Cote d'Ivoire nyuma ya Burkina Faso. Nibo batura, nibo benshi nyine abanyabene havuye Burkina Faso. Community y'aba Beninois, y'abantu y'abakomoka muri Benin. Nibo benshi cyane, nibo benshi muri Cote d'Ivoire. Mpamvu cyitwa umufana abameza atyo. Iyo mikino iheruka rero Benin yatsinzemo Libya 2-1 no mukino uheruka. Baraberuka kunyagirwa na Nigeria 3-0 muri qualification za AFCON ziturimo. Ariko mbere yaho bari bakinnye na Nigeria muri qualification z'igikombe cy'isi. Nigeria bayitsinda 2-1 batsinze Nigeria. Bayitsinze nyuma yo ko batsinze u Rwanda muri qualification nanone z'igikombe cy'isi. Mbere yaho rero ekipe y'igihugu ya Benin yari mu mazi, aho bita hasi mu mazi. Benin mbere yaho bari baheruka gutsinda umukino rugangura, harashyize imikino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 harashyize imikino 15 badatsinda umukino n'umwe. Urumva bari mu cyo bita bari mu bigori ariko bari muri crise ikomeye cyane. Urumva ni ikiragano gishya ubu ngubu gihari. Urumva kiragiye cya basesenyo cyari kiro kivaho kigenda bari abakinnyi bakuze, ariko barimo abana 20 22 23 aho ngaho. Mbere y'izi forume barimo rero imikino 15 nkubwiye bari bamaze badatsinda, baheruka gutsinda 2022 banyagira Liberia ibitego 4-2 4-0. Nabwo ari umukino wa gicuti. Ekipe y'igihugu ya Benin abo iwabo ikotonu bavuga ko ari mu bihe byiza cyane kurusha ibindi bihe bagize mu myaka navuga nk'itatu ishize cyangwa 4. Bakavuga ko kutajya mu gikombe cya Afrika, kutabona qualification kujya muri AFCON ari amakosa akomeye yakweguza president wa federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Benin, akirukanisha n'umutoza kuko bavuga ko bafite generation anor, kubera ko bafite rutayizamu ukina muri ekipe ya Augsburg Steve Munier. Bakajya n'abandi bakinnyi beza bakomeye mu by'ukuri bavuga ko ngo abakinnyi batagize mu myaka nk'itanu ishize, bavuga ko bafite generation anor kandi abakinnyi bakiri bato bakina amaklebe meza kandi bahozaho.